الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamasan na mukalasahan, mga palanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masinya pa kita niyo tiugutan. Iban dihilan chance. Sin kabuhi, sin kita niyo sarta iban sin pagnapas na to kit haadlaw ini. Amuin wala panyabiyog to in pangumulan sin kita niyo. Iban bang mayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu hiyanug hara niya kato ini. Amuin makapagbayng mata pa kita niyo harum ini. Hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta makapuso kita niyo maniyo tiyo. Amuin pangadjian. Uno in biyayta kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran niya mahamulya. Parakala syara. Atawa parakala pagtuhan. Atawa parakala suy-suy sin hisuin umat na kauna rin kato taniyo. Mahuli hitukbal na mo in sasalaman pa kaniyo katan. Bangsa muslimin iabutan sin suara na mo iban sin amoin luparagbus na mo kita sin kamu ha screen sin TV niyo atawa ha internet live na kaiban sin bukon. Salam doa kaniyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In waktu ini mga kamaasan mulia, mga palangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mapatut na to sa utan, bandaan, patumtuman, in bangsa muslimin katan, amuin sibu daka in nakahati sin pakaradyaan, pagbunyi-bunyi habulan ini sin bangsa kurustian iban sin hisyupen miyagad kanila, iban sin amin pagkugkuyag nila sa kaula-ula, in giulal nila Tuhan niyaun, amin piagbata sin kahapon, hapanghati sin sila, iban sin panglawngi kanila, sin nagnakura kanila hapag-agama nila. Sakali, mabaya na to ini sabuton maniyo tiyo, in hal sin hambuk nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin giulal sin mga sila, nakatayma sin panghati hasila, amuin imian in nabi sin Allah ta'ala yaun kuno anak sin Tuhan. In Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi siya hahilalaungan biha ini. Sabab in tanda niya maklum katu taniu katan bangsa muslimin. Hakatilingkal sin gumi ini. In Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan niya kita niyo hasura haupu. Memorais sin anak bata amu pakahimalaas. In pakarajaan sin katunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banda sin Allah subhanahu wa ta'ala kadu tani mahugot. Hasura haupu suratul Ikhlas. Amo hindi niya tud kita niyo papalingon patuhan dugaing atawa patuhanan tutuhanon sinkatan buat malaingkan siya.
ang panyakitan nyo biyandaan sa hugot-hugot pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasura haupu sakali nakakawa siya ini amin bang mo bahagionin Quran pahikatong kabahagi longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam in surah ini nalangkum niya inhang kabahagi sin Quran. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala hasura ini nanunggali in surah ini katunggali sin Allah ta'ala papagtauhid kanya longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala pamungan ya Muhammad. Pamungan ya Muhammad. In Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. In Allah subhanahu wa ta'ala tunggal wairun hikaruania. Allahus samad in Allah subhanahu wa ta'ala siara in aangutun hahagsuan sinkatan unu-unu wairun narugaing. Wairun na sumbahun, way na pangayuan dua, wairun na pangayuan tabang, wairun na unu-unu hajat sin manusia, way kabukaan dugaing, wairun pagtawakkalan dugaing, bot malengkan Allah, Allahus samad. Ang panyakitan nyo biyanda antum kamu ayyuhal muslimun al-mu'minun. Lam yalid. Wala in Allah subhanahu wa ta'ala nag-anak. Walam yulad iban wala piyag-anak. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. In Allah subhanahu wa ta'ala wala nag-anak. Sarta in Allah subhanahu wa ta'ala damikyan wala day sa piyag-anak. Biasin pag-iyanon sin mga sila kurustiyan. In Allah subhanahu wa ta'ala wala nag-anak, iban wala piyag-anak, sakali imyan sila in Allah ta'ala un anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, iban wairun sibu sa banding sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk unun. In Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi. Mabungsi. Haunu tuan mabungsi. Mabungsin Allah subhanahu wa ta'ala amu pakabang iyanun min Allah subhanahu wa ta'ala hitudlo minyon anak niya atawa inyaun lima bayruun kanyan anak sin Tuhan sakali sa kaula-ulain Allah ta'ala biya sin taga-asawa ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Amin sabbutun musajja kabtanganin Allah ta'ala taga-anak atau Nabi Allah Isa anak sin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kabungsihan sin Allah ta'ala. Biha ini in pamung sin katan naggugulal kurustian in Allah subhanahu wa ta'ala taga anak amunin Nabi Allah Isa. Biha ini Reisa bin pamung sin mga Yahud amin yan haba Palestin namunu bangsa muslimin. In Allah subhanahu wa ta'ala tagana kamu nahi Uzair. Bihanday sabin pamungsin mga Buddhist. Amin nagtutuhan kan Buddha bati Buddha yon anak day sabsin Tuhan. Bihanday sabin pamungsin mga pagans batin Tuhan taga-anak biya na sin mga malaikat iba sin susumbahon nila. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Pujit sa taas-taas, sifat sa taas-taas sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun sibu sa banding niya. Biasin mga piyagsabot nila yan. Sa taas-taas, sa lagu-lagu sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sa taas-taas wairun sibuan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi hakabtangan iyanun min Allah ta'ala taga-anak hisyusyunin sabutun anak. Inna bella Isa in Uzair iban sin partumbu-tumbuhan na kad malaikat atau hisyuna mabungsin Allah ta'ala yan mo. Mayta hangkan pagturun sin Quran. Habiha ini na insiyabut sin mga Christian Yahudi ba sin kaywanan aga mabatin Tuhan taga anak pagdatong sin Quran paboy bayta isila ya Muhammad. Bayta isila ya Muhammad in mga tao
Quraisyan amin nagsumba barhala labi tunggatus halom sin Ka'bah baytain Allahu Ta'ala tunggal bukun mataud. Damikyan baytay ya Muhammad in mga Kristiyan iban sin mga Yahud iban sin kaybanan nag-aagama sin bukun na agama sin Tuhan in Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad ya Muhammad baytayin mga tao yan. In Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tunggal di maglagi asawa iban di maglagi anak. Iban piapan jarini yang katan sumujud rumuku' kanya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi. In bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala haparakala kabtangan sadja kita kau siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Maryam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala baita isila ya Muhammad. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan amin pamong nilayan kabtangan nila ya Muhammad. Sin hisiyo-siyo na nag-aagama imian in Allahu Ta'ala taga anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan bunal-bunal tuud ya Muhammad baita isil amin mga namungyan in Allahu Ta'ala taga anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Baitay sila ya Muhammad iyana bunal-bunal tuding kamu yan nagparatong kamu kabtangan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. In bungsi sin Allah ta'ala habis saraniyan imian kamin Allah ta'ala taga anak takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Agun-agun lang niya masipak magisi in kalangit-langitan niya Muhammad. Baytai sila. Inbong si sin Allahu Ta'ala sin kabtangan niyo yan mapangkal ka ni agun-agun magisi in kalangit-langitan magkahulog in katan sin hataas sin langit. Watan syakkul ard. Iban lang niya magkasipak agun-agun masipak isabing mga kalupa-lupaan. Watakhirrul jibalu hadda iban agun-agun isablang niya malubuing katan sing kabudburan. Inbong si sin Allahu Ta'ala amin mahulog pa mga silay ni piapan jari sin Allahu Ta'ala mag-react day sab sin kabtangan nyo yan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala in kalangit-langitan agun-agun masipak matanakin mga bituun niya. Damik yan in kalupa-lupaan, damik yan lupa halom dagat, iban sin lupa hagin lupaan, iban sin kabudburan, agun-agun malubo. In Allahu Ta'ala bihabandaan kam wayrun anak ni, wayrun asawa, wayrun wala piag anak sakali ianong nin Tuhan. Taga anak. Ubos long sing Kristiyan in God the Father, God the Son, in the Holy Spirit, hambuk da. Amin Holy Trinity, long sing Kristiyan. Long ni amin Trinity yaon taud niya Tuhan sa hambuk da. Long sin mga magmamathematics amunanin taubobo. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Na long sin mga ulama amunan ni mga taubobo. Iyanon mulong niya in Tuhan hatas sin langit. Iban sin Tuhan bahasa nahin ng manusia. Iban sin Tuhan mga spirit. In silan hambuk da. Naasubukin hambuk Christian. Long kubangin Tuhan atas sin langit. Iban sin Tuhan yariha ginlupaan. Anak niya. Hambuk da. May tak miyatain anak. Bang miyatain anak. Miyatain na Tuhan pasal hambuk da. Hambuk da. Nabi adi siya mengat jualang niya bukun bihad to in siya lang niya anak sadya. In siya lang niya miyatay asal daon original lang niya. Ini aun original lang niya Tuhan hati niya lang kukan yung biyatin anak niya lokal. Bukun original. Lang ko amo yan makahilo. Nagpahilo kamo lang kusin pikilan niyo. Sarang imian kami Allah Ta'ala hambuk na sadya. Ba't bang kamu yan lang ku imanin Allah Ta'ala tunggal in Nabiyullah Isa propeta saja sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maraw ramantay maun biya maluhay ramantay maun. Hakab tangan niulang kin Allah Ta'ala taga anak amunin Nabiyullah Isa.
Bat anak niya, ando ka ilulong ko. Mangi na pakarulong ko, amin luparagbus iyanon mo anak sin Tuhan hatas sin langit sa kalirendi kiabug sa hakin lupaan ini hababaw kumi 5 baypay sa papangandangan sinambuk babae 5 baypay sa blong kubiyan tabiya dakumanyaon ha paglalabayan bata mag-agadin najis iban sin lumi halom sin tiyan sin ina nag-agadiban sin anak sin Tuhan langkuri ka sin akalbiyan na kamo. Bukod din ha mga sifat sin Tuhan ni maglumi-lumi. Ta'ala Allah ma yaquluna uluwan kabira. In Allah subhanahu wa ta'ala sutsi salama-lama. Iban malisin pareng hakatan. Hati in anak niya hilabay habihad tu kaagi. Di ka nulong kusinakkan. Longyen in anak yaun anak manusia sa insya long ya piasal inyan lang ku explanation dakuman. Ikaw long kuhabaran mo sadya. Di na asal yan taymaun. Tuhan, hatasin langit sakali magpakaryunin anak ni pabawasin gumi karena mag-sacrifice. Hasupaya ma-save. In katan manusia, daing amin kasalanan long simba sa Tagalog. Daing harusa na hinangdusa sin Adam alayhisalam usiyan mag-save. Ini lang kuri ikaw nung sinakka. Banglang kin nabella Isa anak sin Tuhan, labi aula hinangun anak sin Tuhan Adam alayhisalam. Sabab wayron ina, wayron ama. Sarang lang ko, bang si inallahu ta'ala magpapanjari anak, bukon niya hilabay ha, amin manusia babae. Usang pa yan, anak sintuhan. Usang anak sintuhan, bit din tabi dakuman niyon. Subhanallah, kuri ikaw ng sinakka. In mapatut iyanun anak sintuhan, subay Adam. Subay Adam in mapatut. Pasal way ruun ina, way ama, makayan ka anak sintuhan, pasal sin pianaw pa dunya. Ampen na bella Isa, iyanun, sin mga Christian ini, anak sintuhan, ubos pialabay ha pangandangan sin babae, 5 bay patud ha paglalabayan najis, di lang kumatay masinakal pikilan sin kami, wallahi. Puas sin dalil, hari na kita magsabot sin Quran on dalil on hadith. Amin ha tungod sin nabella Isa, la lang ko. Di ka mo sinakal. Bang amin papinuhon lang ko sin kamu. Inhal yan, innabella Isa. Bang anak sin Tuhan, wallahi muqaddas. Wallahi nabella Isa, sut si manusia, sakali palabayon mo, amin hapangandangan sin babay, iban lumabay lang ko ben hapaglalaban najis. Us magsandal patud siya, halong sin siyam bulan, halong pangandangan hina niya. May tabang siya, anak sin Tuhan, bukon siya, hambuk da bihan sin Allah Ta'ala magtuy siya di na lumukay siyam bulan bang sa pantun niya anak sin Tuhan may tadi na hadya hinawon hang kaoras ang pagumuha yato lang ko makajari pa Allah Ta'ala sa may tabihayan ni hinang niya intanda sin nabella Isa bukun siya lang ko anak sin Tuhan in siyan propeta bat bang siya lang ko ika-isa hikaruan bang siya anak sin Tuhan usmes nagdasya sin kallam sin Allah Ta'ala betin na nabella Musa unday sab kallam sin Allah Ta'ala ridto kanya. May ta'wala hinang in nabella Isa anak sin Tuhan so kataon inaon ama niya. Nabiya mahulog ko pa magkaloy ben sin mga Christian sin halin. Amoy ninliag ko sin mga Christian biana sin amin waktu sin kahapon bahasa kuno adlaw kapag anak hanabella Isa. Bang asubuhon min mga pari nila, aun ka nasabot doon ha kitab ha Bible niyo yan. Siyabot sino sahabat sin nabella Isa. Amin apostles, long simba sa apostles. Amin mga sahabat sin nabella Isa, amin nagsulat sin Bible yan. Sin kabtangan sin Allah, iban kabtangan sin nabella Isa. Ha Bible yan. Aun siyabot sin mga sahabat niya yan kaano in kapag bata sin nabella Isa. Why? Ini kalo-kalo ang Christian na karong inyanon ko, pwede bang mabigyan mo kami ng isang talata o verses sa Biblia na kung saan sinasabi sa verses na yaon kung kailan ipinanganak ang propeta Jesus. May sinabi ba sa Biblia
na si Propeta Jesus o sinabi ni Juan, sinabi ba ni Mark, ni Luke, or kung sino pa man, sinabi ba dyan sa Biblia na si Propeta Jesus, o sabihin natin anak ng Diyos, pinanganak sa araw na yaon, o sa buwan na yaon, o sa taon na yaon? May sinabi ba dyan sa Biblia? Wayroon masabot bihadtuha Bible. Sa inhinang sin mga Roman Catholics, puas kiyawa iutong nila yung agama Christianity madto Vatican, sila mismo yung nag-create in mga pari nilalaw nga hibutang tahapit siya bihain. Ubos ang payat to piyasaplag pakatan kaparian pasalin sila, tiap-tiap magganti pope, tipunon ingkatan sin bishops sa dunya. Biyasin ka na og Pope Benedict sin last time, amunin kasubli sin namin Pope bago yan kakilahan sin kamo. Di ko ingatan bang hisoy namin bago yan. Pag naog Pope Benedict yato, piyatawag ingkatan sin bishop sa tinya mufti sin Christian hatiap-tiap dunya dito nag-inumpong nag-ijtima bil ma'ruf ha Vatican. Nag-select, nagpini amin hinangon na isab, timindog na isab Pope. Hazaman niya to sila yung nagpasaplag, sila yung nag-ison bang kung ano hibutang, amoin, ini petya sin kapag anak bahasa sin nabelay sa amin Tuhan nila. Ta'ala Allah amma yakulun uluwan kabira. Ang pawayroon dalil. Wayroon dalil kabakan hakitab nila. Sa bunal tuod in siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hal sin mga Christian in silayni dallun. In Allah subhanahu wa ta'ala hinduan niya kita niyo amo in dua sa buntul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus biyabas sa sin kita niyo tiap-tiap kau sumambahayang timindog pa Allah subhanahu wa ta'ala imen kau ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandui kami paran mabuntul. Dan hinda siyun piyangayo mo yan ya kau ipun sin Allah siratal ladhina an'amta alaihim. Amin mga dan sin mga sila kiya hidayatan mo ya Allah. Amin mga sila kiya hanug garaan mo ni'mat sa rayaw-rayaw. Hinda siyo yan. Amin mga ini anbiya was syuhada, anbiya was siddiqun was salihun was syuhada. Amin mga sila ini in mapatut singuran sin kita niyo iban masi piapangayo sin kita niyo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala indihilan niya kita amuin hidayat paran mabuntul biya sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga manusia ini kanabihan as-siddiqun amin mga nagsiddiq pa kanabihan iban sin mga syuhada, iban sin mga salihun, iban sin mga tao marayaw. Sabab wala sila ini minighadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ang pakitaniyo hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpatilibon, iban mikipalayo, dahing mga manusia, hindasiyo, ghairil maghdubi alaihim. Iban ayaw mo kami pandui paran. Sin mga sila piagbulkaan mo ya Allah. Hindasin piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin mga Yahud. Bakas sila hakasabunalan miyamakad kan Nabi Allah Musa. Sa panubo sila ini si Nabi Allah Yaqub. Bakas sila miyakad ha 10 commandments. Bakas sila miyakad ha Taurat. Ang panay sa piaturunan sin Allah ta'ala. Kitab kan Daud alaihi salam Zabur. Sakali wala nila iyakan, siulang nila rin Nabi Allah Musa, siulang nilang kanabihan gimo daun kanila. Aun kanabihan gimo doon kanila piag sumbay nila. Aun kanabihan gimo doon kanila piag binasa nila. Aun kanabihan gimo doon kanila piag gat-gat nila sambil nautod inbaran. Aun pareng kanila nautod sa nasipak nagdua ring hau. Aun na rin kanila yung piyagpuhinga sambil miyabot pa Nabi Allah Isa alayhi salam. Sambil miyabot pa Nabi Allah Isa alayhi salam in kapamuhinga sin mga Yahud
hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala biandaan niya kita niyo ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, inin duasin kita niyo ha Fatiha. Amin hindu ka tu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kami pandui. Paraan sin mga sila piyagmulkaan mo ya Allah. Amin mga Yahudian. Sabab simulang kayo. Iban ayaw mo isab kami rihilidan pandu. Padaan sin mga sila liyaw mo ha pag-agama. Amin ni mga Christian ini. Mayta. In Christian hadun niya amo rin nakaingat. Maingat mamasa sin kitab nila mo rin parik nila. Posting hatin mga Christian ang kiban agad-agad na diyasan. Asal dalaw niya yan dalang niya iparik. Yan dalaw niya iparik. Bang mangumpisal long sin bahasa Tagalog. Inhambuk bardusa deng ha mga Kristiyan bang madto sumud palom sin simbahan nila ang pawiya kaylo mga ngayo bihan patuhan iyalup niya pipiket haringding. Puas yato ang pasya madto pabay-bay sibi-sibi. Yadto halaw min pari taga kurtin hari mutud kahangpasan kakitan marew ang isin halaw. Ang pagkasuun sin pari may takaw. Na inpardusahan mo ito sabuton muna kaniya. Uno-uno nin nahinang mo. Bihaning Christian, uno-uno nin nahinang mo baita mo kaniya. Ang pakaw mangayo kamapan long, mangayaw ko kaampunan sin nahinang ko biya ini bihayaon. Aun pamare long ya kaampunan long sin pari kay mo. Aun kaampunan kay mo sin Tuhan, yampun na kaw sin Tuhan. Innangampun ito siya, bukon Allah. Wala day sabi man in Jesus Christ. Baytai siya ya pari, yampun na siya sin Allah. Way! Sa pari magbaya-baya. Pari magbaya-baya, amin ampunon ni hakabtangan, intao nangumpisa long sinbasa na ngayon kaampunan, o siya tumakuyag namig na. Ang pahipasaplag pagkatan, in sila yaon yampun na sin Allah ta'ala alam sinang kapito, maka suod mon pasimbahan nila. Biyanin akal sin mga sila ini. Hati ni mga Christian, amo rin makaingat sin agama nila yan, amo rin hati niya pari nila. O siya to ang pamagpasampay sin unang kalaungan, agaron day sab sin mga taulaw nga mo ni mga Christians. Intanda niya, sambil ukilan nila siminto na ka, kahuy na ka, ang papintahon, paragbuson, tao mahabain buhok, uwos pungutan, ang pa doon na in takajubah, iban sinwayroon, doon in lialansang iban sinwala, ang pabiwutangan baw, haubihan ba sa alamri, iban sindugo niya, ang papintahon marayaw, ang pahidisplay bat amunanin Tuhan niyo. Ubos siya nagtamong marayaw, ang pasyabin sana sin mga Yahud, giyuyod, ang papya pagtanggong krus, ang palian sang ha krus, amunan lang in Tuhan niyo. Kita amin kalawng. Sumbahon isab si mga tao na lalaw. Bat in Tuhan na lansang ay andubin sana biha ini bihaon. Subhanallah. Tuhan malansang. Misalin hakato, aun naggugud-gud mga tao ri pag-ukan sin punglo, amo pagkabang lansang. Ubos Tuhan mga auukan imbaran sin lansang. Mahal nga patuda Christian, hawayroon na, tao lialan sang ha krus, bangyanan krus, mulia kanila. Subhanallah. Maka kita ko giyakan tung haliog. Giyakan tung haliog duwan penpiag tatatak habaran haun-haun ini part simbaran biyan iban sinamin ini diudruy nga nimbaran diaw nindagbus bahasa sin Nabi Allah Isa doon nin hakyum kumandun nin haun-haun ubukton atawakan ha hataykod na kaiban aun bakto mga uguntingan atawa tao magungas ang parito itatakbihan nindagbus sin Nabi Allah Isa iban sin krus giyuguyod duwain penlelan sang siya krus, subhanallah. Bahasa, malainkan bukun yun, hinabel na isa, inyon Yahuda. Yahuda, pagtagon sin Christian, pagtagon sin Tagalog, Yahudas. Amoy nagmunafit, deng ha mga sahabat bahasa, sin Nabel na isa. Biya day sa bahasa sahabat sin Nabi, hi Abdullah bin Ubay bin Salul, nagmunafit ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hipagdarang niya, inbis sa ramad to pa mga Quraysh, si Muhammad lang niya ito ni sab nagputing ka Muhammadina. Usbang siya makawi pa Madina, biya na sin, kaanahong khusyubun musanna dalawang sin Quran. Lang ubang dumungog nasihat sin Allah Ta'ala, in mga, munafiqun ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bang dumungog nasihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang dumug ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala halupan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di magkahinyul. Kaannahum khusyubun musannada. Biasin amuin mga tiwisan kahoy atau wakana min mga pasari yon ibutang mga kid pasandi undi maghibal di magkahinyul. Bihan day sab aw nagmunafik. Hazaman sin Nabi Isa aw day sabasaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amunin lian sang Krusyan, hazaman si Nabil Isa ingan niya Yahuda silang sin Tagalog, amu yan inalansang. Mayta, inunoy Nabil Isa, nalansang nila atawa wala? Way. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Isa wala nila long niya nabuno. Sarta wala nila ray sablong niya nalansang hakrus pagyanong nila. Walakin syubbiha lahum sawat malingkan piaragbus. Sin Allah subhanahu wa ta'ala dagbus niya pikit madtukan Yahuda kan Hudas. Bal rafa'ahu Allahu ilay. But malingkan long sin Allah ta'ala inna balla Isa insiyayan iangkat sin Allah Ta'ala madtukaniya. Pakain, kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi Allah Isa. Hawaktu sin pag-mi'raj niya patasin langit, sin zaman, hikahang po tahun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdawa ha Makkah, piyatawag sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-isra, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-isra, panagnan deng ha Makkah harap pa Palestine, ang panag-mi'raj patasin langit. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kulungin Nabi Allah Isa. Kita kulongin Nabi Allah Isa buhi. Wala siya 5 bay patay way. Buhi. Hangkan long niya Isa alaihi salam numauga kahuli-huli ang zaman. Mari pababaw sin gumi makapagbuno iba ni Dajjal. Kalau yung mabasara sin kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala. In maksud mga palanggungan haagama Islam, mga kamaasan mulia. Nabi Allah Isa siyong basin mga tao ini Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun Tuhan sumbahun bukun anak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang siya Tuhan bukun na siya hilabay pa hambuk babae maburus. Bang sadya si anak sin Tuhan in Allah subhanahu wa ta'ala makaraus maghinang magpapanjari sa pantun niya bang sa pantun ni anak sa in Allah ta'ala di tupo niya muta ka anak. In Allah subhanahu wa ta'ala makaraus hakatan. Makaraus magpapanjari ring hauway maun makaraus pa isang lawaon lanya punin aun mahinang siya wala. Way. Kita kawin Allah subhanahu wa ta'ala uning kisah niya kato hatungod parihalan si Nabi Allah Isa alaihi salam kaano nagtagna iban hisyu iban in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya sambut nere sa hadith ni bang yusin Nabi Allah Isa damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya kato tanuriha kisah surah manunjuki to hambuk surah lamud na rin doonin ina sin Nabi Allah Isa iban sin baran niya siyabot sin Nabi Allah Isa surah yawn sin in siya bukun siya Tuhan in siya ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bukun anak sin Tuhan pag iyanon si mga Christian. Ina sin Maryam magtay manghud iban sin asawa sin Zakaria alaihi salam. In Zakaria alaihi salam taga anak siya nabi ingan ni Yahya. Jan pagtagon sin Christian. Ingan ni Yahya. Sakali ina sin Maryam nangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin bahasa bihaun nangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang mayan siya makaanak da usog in liuran pataas atin niya panubo in liuran sin Nabi Allah Isa iban sin Yahya Zakaria amunainin mga pamilya sin Bani Israel maggugwa doon kanila in kanabihan. Hati niya in Bani Israel, pangubo kanabihan,
in Bani Israel, lima na sin Bani, panubo in Israel, danglay sin Nabiyallah Yaqub alaihissalam. Pagtagon siya hakaw man ni Israel, ingan niya Yaqub. In anak sin Yaqub alaihissalam, Nabi, amunin Yusuf alaihissalam. In ama sin Yaqub pataas, amunin Ishaq alaihissalam. In ama sin Ishaq, amunin Ibrahim alaihissalam. In Ishaq, iban sin Ismail, magtaymang hudha ama. In ina sin Ishaq, amunin Sarah. In ina sin Ismail, amunin Hajar. Narugaing hula na butas. Biyutang sin Nabiyallah Ibrahim in hambuk asawa niya, dito ha Palestine, amunin Sarah. Biyutang sin Nabiyallah Ibrahim, in asawa niya Hajar, din diha Makkah. Ghairi dhi zar'in inda baytika al-haram. Long sin Quran. Amin biyutang sin Nabiyallah Ibrahim, in asawa ni Hajar, iman sin anak niya bata-bata, sibi-sibi. Hi Ismail, din diha amin hula Makkah, pagtagon sin Quran bakka nakauna, wayroon tumubo patumbo-tumbuhan. Biyutang doon, sin Nabiyallah Ibrahim, harakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakauman yaun, hatampat yaun, dugo parugo upat pidyo, sin amuin kauman kiabutangan sin Hajar, bud siya in upat pidyo niya. Inhari tung yaun, bakkas bay piatindog sin Nabiyallah Adam alaihissalam. Bakkas. Sakali iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala patasin langit, hawak tu naghukas sin Allah ta'ala sin dunya, naglatap hazaman sin Nabiyallah Nuh alaihissalam. Pag-angkat patasin langit, pagtagon siya Baitul Ma'mur, amoy sabiyaon in pagtatawafan sin mga malaikat hatas sin langit, kapituan nga ibu malaikat adlaw-adlaw magtawaf di na gumuwa ding ha pagtawafan sambil na sadya pa adlaw ini. Biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in Ibrahim iban sin asawa ni Hajar doon hakauman yaun ganta amuin bang lumasag na in anak niya magpatinaw na iban sin Nabiyallah Ibrahim magbangon magbalik sin Ka'batullahi amin Masjidul Haram habihaun. Indid to ha Palestine, anak sin Nabiyallah Ibrahim kan Sarah amunay Ishaq. Nakabaak panubo in Ishaq, nakaanak in anak niya Nabi, ingan hi Yaqub, amunin Israel. Nakabaak panubo in Nabiyallah Yaqub, amunin Israel, ha mga kaasawahan niya in panubo niya na hinang Nabi, amunin Yusuf alaihissalam. Dain kan Yusuf, nabugto zaman malugay, ha pamilya nila yaun wayrun gimwa Nabi kiyanganan, sa mataud kanabihan. In maksud dan dito wayroon mga kanabihan gimwa bukun way gimwa. Aun da kanabihan wayra nabugto sa wayroon gimwa ngan. Haut sin Yusuf iban sin Musa alaihi salam. Haut sin Yusuf iban sin Musa alaihi salam aun kanabihan nagguwa sa wala na kiyanganan ning kangan-nganan nila. Amuring kiyanganan ng Quran puas sin Yusuf, Musa alaihi salam, dain didto ha Egypt. Ang panaysab, naghijra in Musa alaihi salam, piyabalik sin Allah Ta'ala, iban sin mga Bani Israel, amin bangsa nila, nakadto pa Egypt, timaud, nagtaud na sila ito, piyautong sin Allah Ta'ala, uwi kamu balik pa Palestine, sab amin karya sa lihula niyo. Doon na timaud in panubo sin pag-iyanon Bani Israel, panubo hi Israel, panubo sin Nabi Allah Yaqub, nautong na nagbalik sin Musa pahula nila karya sa liha Palestine. In pamilya nila yaun liuran kanabihan. Dain kan Israel, ubos kan Yusuf, ampa kan Musa, ampa nagguwa in kanabihan pa Sulaiman, Daud, Ilyas, ambil pakaibanan.
miabot pa Nabiyullah Isa alaihi salam. Miabot pa Zakaria ampa Yahya iban sin Isa alaihi salam hangka zaman sila. Hangka zaman. Nag-abot. Nangarap in asawa sin Imran. In Imran mag-iras iban sin Zakaria. Magtay mangudin asawa nila. Doon mayan in asawa sin Imran amunin ina sin Maryam. Nangarapin ina sin Maryam, makaanak siya usog. Sabin liuran nila mag-ibadat kanabihan, in kabayan nila, in mga kausugan nila, mahinang tuuran, magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, magdahi sin pag-agama, amo hindi malawa, doon kanin liuran magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan. Nakaiyanin asawa, sin Imran hawaktu nagburus, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Imran, وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لون سن أسوى سن عمران كان أمنها وقت نبرس ما ينسيا نكروا apa Allah Ta'ala langnya ya Allah laungnya janjiku kaimu tunggakku bangsat jalongnya in anakku ini hati niya usog hinangunku siya longnya sanitya hapag-agama. Hinangunku siya longnya sanitya hapag-agama amin doon sadya siya ha masjid magtag-ipon kayo. Bawa pa makun biya kato mahinang si imam, guru, mahinang si doon siya ha masjid. At ini manghindo hangkauman nila, ha mga bangsa nila, hatau kataan sin parakala pag-agama, dahil naman haliuran sin kapu apuan nila at turi mabugto yung pag-agama. Sambil limugay bulanan, miabot manin waktu sin pag-anak, long sin Allah subhanahu wa ta'ala kisah nin hal, sin ina, sin Maryam, amunin aso, sin Imran, long sin Allah ta'ala, falamma wada'atha, قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu longnya piag anak niya mayan in bata-bata nakaiyan in asawahi Imran longnya ya Allah nabiyad din na inin tunggak ku kaymu bang ako maka-anak usog hinangun ko siya sa nitya hapag-agama. At tinaroon sadya siya masjid. Sa langin piag anak ko ini, at tinababae, nabiyad din na ini. Sa misan pabihad to. Masiniyara iyagad in kabayaan niya, biyasin pangarap niya anak niya usog bang sa pantun niya mahinang usog. Hinang niyara, intungga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan dababae, hibutang niyara ha masjid. Mayta, sabab hi Zakaria, Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, imam sin taong kauman. Pangakaran ha pag-ibadat, pagtaumaasan ha pag-agama, iban nag-ulin masjid. Doon na Palestine. Lang misan pabiyad to na, agarun kintungga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan din anak ko babae. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bima wada'at, walaysa dhakaru kal-untha. In Allah subhanahu wa ta'ala, labisin makaingat, sin parakala yan, sabkingatan sin Allah Ta'ala, inusog bukon biya sin hantang kaari, kahalan sin babae. Bidda. Mayta, inusog di pagdugoon, inusog, at tinari mag-anak, bukon biya sin babae, iban inusog, kumpleto yung pag-agama. Di maghungka sa bahayang, di sab maghungka, ha, pagpuasa. Sabin babae, bang dugoon, di magsambayang, di magpuasa. Di magpuasa. Ampen, inusog wayroon nito na long sin Allah Ta'ala walaysa dhakaru kal-untha bukon lang yan kahalan sinusog besin hal sin babae. Long sin asawa sin Imran amin ina sin Maryam long ya Allah inni sammaytuha Maryam paggain anak ko ini babae bukon daw sug na nganan ko siya lang ya Allah Maryam
wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Langin dua aku ya Rab, bang mayan lapasun mulong yen anak ko ini, iban sin mahinang ni sa panubo, daing ha sasat sin syaitan. Hambuk kinireng ha mga tawal. Hipagdurwa asin ina, iban sin ama, habata-bata bang aun anak ni bata-bata. Iyanun niya, Allahumma inni u'idhuhu bang usog, u'idhuha bang bata-bata babae, wa dhurriyatahu bang usog, wa dhurriyataha bang babae, minasyaitanir rajim. Hati ni makna, ya Allah, mikipatiliwun aku kaimu para ha anakku ini, iban sin mga panubo niya, hari sila sasatun sin syaitan. In barakat sin dua sin ina sin Maryam, tantu turi sab wala na sasat sin syaitan. Amu sadya au nagjatu fitna ha antara hi Maryam, amuin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala rihil kaniya. Biyotang sin Maryam min anak ni roon man lima saglimag go. Deng pasin kasibi-sibi asal mag-agad-agad na pamasjid. Sambil kya hinangan sin Zakaria biya kakibilik halam sin masjid. Sabab sin tungga hibiin sin ina in bata-bata babae yang dun ha masjid magsanit tiya. Misan peng kaunan babae. Gimo man ni Maryam deng ha pangandangan sin ina. 5 bulanan patahun miyatain ama. Pagpatay sin ama, sin Maryam, amunain Imran, ulang sin Quran, wa kaffalaha Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Ima'na fakaffalaha na miyatay mayan. In ama sin Maryam, iyaun isab kailo in ama unniya, bana sin ina unniya, amunain Zakaria nabi. Amuna yaun kailo nagpalihala, iban sin naggasto, iban sin nag-usaha para haipag niya, iban sin anak sin ipag niya. Amo ni Maryam. Doon mayan biyutang nila in Maryam ha masjid sambil palimasag magtagipon. In pagkaino-inuhan sin Zakaria, bang niya bisita hun hi Maryam pamilik bihan amuin inipyag ibadatan doon na masjid, mag-aun pagkakitaan niya pagkaundoon hahadarat sin Maryam, amuin di magbunga ha zaman niya sa aun. Uhinabiyad din. Biasin zaman tari, aun mausim sin pagbubunga sin mga bungang kahoy. Kung ano magbunga in duyan, kung ano magbunga in buwahan, iban sin kung in zaman sin mga bauno, iban sin kunin zaman sin namin, mausim sin namin mga bungang kahoy. In Maryam alayhas salam, in siya bukun nabi. Ayaw maiyan sin kita no hi Maryam aun mukjizat niya aun biha ini pag magkara magbisara sin malaikat magturun kaniya in Jibril iban magkara magbisara sin Allah Ta'ala ini wahi kaniya long yan siya nabi la wayrun nabi babae way long sin ulama in Maryam in siya aun sadya karamat di mana sin karamat pangmulya sin Allah Ta'ala kaniya pangmulya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maryam long sin Zakaria كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. Longsin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap sumudin Zakaria pabilik-bilik sin Maryam magkaino-ino siya may taon bungang kahoy pagkaon mo yan ya Maryam sin bukon yan mausim pagbubunga. Longsin ulama indib to kanila sin zaman magpakabaak pagkaunin Zakaria halong bilik sin Maryam bungang kahoy magbunga hawaktu sin in pagbunga niya waktu mahagot sa aun doon kan Maryam misan waktu mapasok summer bangisab kumugdan winter waktu pangahagot di magbunga in bungang kahoy hawaktu sin mapasok sa aun doon halong sin bilik sin Maryam misan pa waktu sin pangahagot. Hati ng mga kato, bukun waktu pamunga duyan, sa aun duyan halom bilik sin Maryam. Aun isab zaman, pamunga buahan, di magbubunga duyan,
Sa may ta sambil duyan aun dah habilik sin Maryam. Ha. Law nga mo yun in pagkainunuan sin Zakaria. Uy na may ta ilang ya Maryam aun bungang kahimubihan. Anna laki hadha how no ko lang ya nakabaakbihan. Long sin Maryam huwa min indillah. In pakaradyan ini lang nga Allah subhanahu wa ta'ala pagdihil niya kako. In Allah subhanahu wa ta'ala bay ngulungun ha ipon niya. Namay ni Maryam ay in Zakaria. Sa kalihabiyat tuman 5 sagin Maryam doon na halawman sin Zakaria. Nabudyang amin nagdara kalong sinba sa rin nakusuyan sinbang sa nilita na masipat in babae nila ang biyad din lingkat puti iban sinunupen sa sanglitan ha babae nila. Doon mayan 5 sag in Maryam ha pag-ibadatan lagi halawm na sadya sin amin bilik-bilik sin masjid bang siya datungan sinan bulan-bulan niya at niya bulan biasin pagkaweksan sin babae magguwa siya ring ha masjid babae nila masuk din nila pa masjid bang naisab siya at niya ini mapuas ding ha pag amoin menstruation long sin basa hanggang isang panisab siya magbalik pa masjid magtagipon magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. 5 sag in Maryam miudyang in Maryam na kaminsan gimuwa siya ring halawm sin masjid. Sung muy pabay aun hajat kawaun atawakan mamaygo atawa ununa. Nagbaak na tuod in Maryam. Iban sin hambuok. Subul-subul. Biya sin pangumulan siya isab sin Maryam. Ana subhanallah. Fitna rakula. Ampain Maryam alayhas salam wala nagpakakita usog. Lugay niya nagdagaraka sabab sin piya palihala sin Allah Ta'ala. Iban piya palihala sin amaun. In mangiri na hinang siya fitna rakula habani Israel. Pagguwa sin Maryam, nakita siya biya sin lasag-lasag niya. Biya day sab sin luparagbus sin sila marayaw in ginpaisan iwan sin tiwayuan. Magtuy na kasilawak in Maryam hiyanggaw. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil kiyanganan ni sura ini suratu Maryam. Bang basaun sin kamu hisisunin makapaham sin bahasa English translation atau haunun na translation in surah Maryam kakitaan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kita kisah sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagjatuh antara sin Jibril alaihi salam iban sin Maryam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sib kamu bah kita kamulongnya pa Quran supaya mahinang ni pamintangan iban katumtuman ni. Haunu ini story si Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Amuin 5 layu dahil ha pamilya niya doon halam sin masjid kehinangan siya long niya tempat pag-ibadatan niya. Fattakadat min dunihim hijaba. Ampa in Maryam alaihi salam nakalayo siya rin ha kausukan fitnah sin mata sin mga tauri sa pagkakitaan bay masjid betuan dyan. Doon mayan nagjato. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Ampa namuklongnya tiara madtukan Maryam. Dia ak namuklongnya intaunamu rasulnamu. Artinya dardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakadtuun inambuk tau yaun pinagparagbus kan Maryam. Piagbaak sin Maryam. Haut sin masjid iban sin bay nila. Basyaran sawiya. Nagparagbus manusia tao. In malaikat daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hipabungat in kabtangan iban sin amanat mon kan Maryam. Magtuin Maryam hiyanggaw. Anna. Bukunin Maryam biyak sa magkita tao. Wala bakas na kaalop. Biyasin lari amo pakataumaas misanin amuin hati niya. Ay amo pakamangamin subulso misanin taumaas mahang. Amo rin amaon din pagkakitaan niya. Nakasilawakin Maryam. Laung sin Maryam hatau yaun qalat inni
a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Qala innama ana rasulu rabbik liahaba laki ghulaman zakiya. Long sin Maryam, a'udhu birrahman. Pag kita sin Maryam, usog biyan himahapa kani magtuy siya nagtabon. Magtuy sa hiyanggaw. Nakain siya magpatilibon ako kay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. O kaulong niya manusia bangin kaunan mo ang pagmabuka mo pa Allah ta'ala. Wallahi long niya magpatilibon ako sin hinang mo. Wayron pa siya iulinan. Wayron pa siya riya nagbisara. Wayron pa siya piyuhinga. Wayron katan. Magdoy siya nagpatilibon. Mayta sabab usog. Matarang fitna haantara sin usog iban sin babayin hal. Magtoy siya miyuga. Iban nagpatilibon. Ayaw ang mga kato. Ayaw ko himinang. Uy na wayron siya iyon. Saan na haway pa nagjato. Magtoy na siya nagpatilibon. Imanib. Haantara fitna magjato sin usog iban sin babay. Magtuy sa bin Jibril alayhi salam na mayta kanya bang hisyo siya. Maytan Allah subhanahu wa ta'ala piyaturun ng Jibril alayhi salam bukun dagbus malaikat karyasali. Mayta nagparagbus manusia. Sin mahinan yun fitna. Mas malaggo fitna bangin timurun Jibril hakaryasali niya ragbus arakala mapangsan arakala mapulungin Maryam. May tasad kublan sa sindagbus, bukon dagbus manusia. Bukon kabiaksan ni pagkakitaan bang magpakita ni Jibril alayhi salam. Amin mising karya sa linya, dagbus laki babae. Arakala di makakaus. Impangatayan ni masin mata ni magkita habet to Nabi sallallahu alaihi wasallam kay ngatan nin suy-suy. In Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu nagpakita kanin Jibril alayhi salam. Amin simudin Jibril alayhi salam hagari Hira. Hajabalun Nur Makkah. Dito Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ibadat, nagtasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan. Ayat piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil maitung siya kiyanganan surah timurun. Although makunda surah katan sa ayat dengan surah yaun. In tumurun surah imian in Jibril alaihi salam harakan sin Allah ta'ala kana iqra ya Muhammad. Iqra. In Nabi sallallahu alaihi wasallam bidagbus dia sabsin mayta mag-ekoy namin tingog sin Jibril alaihi salam halom sin sungab. Iqra ya Muhammad mag-eko miyugan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala lang tingog. Wayron tauri wayron kon sakali mag-aun maghulangig biya ni halom. Usat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mana biqari di ako lang mayat magbasa. Long sin Jibril iqra ya Muhammad. Lang yari ako mayat magbasa. Bukun ako tao magbasa. Giyulgul sa sin Jibril alaihi salam mahukot. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulong niya tanamun masipakin daghal ko sinamin kusog sin Jibril gimulgul kako. In maksud sambil pa dia magin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas niya nakabasa sindakan sin Allah taala pabasahon pag naog niya ding Jabalun Nur ding hakari Hira pag naog niya pababa paghangad niya bihan patasin langit kita nindagbus sin Jibril. Kita nindagbus sin Jibril karyasali hakarya sali sin Jibril alaihi salam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sadda al-ufuq. Long niya amin biasin kiyatarunan long in langit wayrong kakitaan ku langit in langit color niya bilong makato biyon kitaon mo wayron lang niya kakitaan ku langit wayron kakitaan ku amin gabon bot balingkan dagbus laggo sin Jibril alaihi salam katanin langit. Amin hamata kulong niya siya kata. Dia magin Nabi sallallahu alaihi wasallam harag busin Jibril alaihi salam 50 dimakan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ding hababa sin Jabalun Nur harap pabay nila palom sin Makkah ampa siya imian haasawan niya zammiluni dathiruni. Dia magin Nabi sallallahu alaihi wasallam harag busin Jibril karya sali sin Jibril hangkanin Jibril alaihi salam bang balik magdatong in Jibril alaihi salam pa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinaw parag busin Jibril ay tapasal biya bukun mata namin mata si manusia magkita sindag bus bukun biya sin pagkakitaan ni manusia. Amo pa kay sa babae. Maryam alaihi salam. In Jibril alaihi salam piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala magtukan Maryam karna aun amanat ipasampay nagparagbus manusia. Bukun nagparagbus damik yan misan pa manusia bukun maasma sarakala kublan sindag bus. Sa nagparagbus habiya sin ummul sin Maryam bang in Maryam nagdakara kay niyaw nagsubul-subul
Iban wala nagparagbus, biya daw lo paragbusin kita ni Pilipino. Subhanallah, maray kublan day Maryam sindagbus ta. Sa biya sindagbus nila Palestinian. Wala na siya nagparagbus sin Jibril alayhi salam, biya dagbus Afrikanos, maitum kulong buhok imasin, di nakusuyan sin Afrikanos. Way, sa nagparagbus, biya sin amuin kabiaksahan, sin mata, sin Maryam, pagkitaon, amuin panubo nila habang sa Bani Israel. Sa miyuga magtin Maryam sa usog. Lang niya, long sin Maryam qalat, inni a'udhu birrahmani in kunta taqiyya. Magpatilimon ako lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kaunan mo ya kausog kaun pag mabuka mo pa Allah ta'ala. Ay long sin Jibril ay kamanggaw. Ay kamanggaw, di ta kaulong niya ulimangan, di ta kaulinan, di ta kaunuhon. Long sin Jibril alayhi salam, qala, innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiyya. Long sin Jibril ay kumasusaya Maryam. Bunal-bunal turin ako ya Maryam Rasul. Imana sin Rasul daak. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daak lang niya sin Tuhan mo ya Maryam. Karna aun amanati pasampay sin Allah taliril kaymo. Uno, gulaman zakiya. Bata-bata lang niya ya Maryam. Amin bata-bata mulia. Bata-bata sutsi. Bata hiril kay mo sin Allah talaga ini makakukuyag. Uy na. Laong sin Maryam alayhi salam masigpit santaliun. Okay na rin ako mukha kay mo sabi ni ko malaikat da. Sa in amanat pag iyanon mo yan hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala kako. Bata di yan hikakuyag. Sebab may ta. Misan pen kau na sin bata bang makato biyaon malingkat long sin bahasa niyo cute. Gumawa din nga pangandangan kuri kakuyag ka. Kung may ta, sab kahalan. May ta, ya Maryam, di kakuyag. Dungog ka, ulong sin Maryam. Qalat, anna yakunu li gulamu, walam yamsasni bashar, walam aku baghiya. Long sin Maryam. Di long hikakuyag ka, kuin halyan. May ta, biya dinin ka aun. Halong sintian kuin bata-bata. Walam yamsasni bashar. Wayron ako bakas nasapo. Imana sin nasapo rito. Wala ako kiaulinan. Wala ako long ni hati niya. Kiaulinan sinambuk usog. Wayron ako hati niya. Tabi dakuman niya nahinang, najato. Hantar ako iban sinambuk usog. Wala mako bakiya. O kung sa bako babay hati niya. Amin babay hakid-kid yun pagbabayaran. Una po ko na kubiyad to. Long sin Maryam. Long sin Jibril alayhi salam kaniya. Maryam. Long sin Tagalog huminahon ka. Lang ya Maryam, relax ka Maryam. In parakal ayan bukong mahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin malaikat kaniya, qal. Kadhalik, qala rabbuki huwa alayya hayyin, walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, wa kana amran maqdiya. Lang sin Jibril alayhi salam, ya Maryam, ay kamasusah. Ya Maryam ay ko masusayban ayaw ko mainu-inu. Sabab lang niya lang sin Tuhan mo, Allah. Huwa alayya hayyinin parakala yan ya Maryam, maluhay kako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maluhay lang niya yan kako ya Maryam, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah ta'ala walinaj'alahu ayatan linnas. Iban hinangun na mo siya yan lang niya hambuok. Tanda kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ruun kaniya hipakita hakatan manusia. Warahmatan minna. Iban sin ulong namu. Ulong din kamu. Doon ha bata yan hiril namu kay mo ya Maryam. Wa kana amran maqdiya. Hatat kala siyabot sin Jibril alaihi salam kan Maryam bihadto biha ini indakan sin Allah ta'ala inyan maluhay katan biha ini. Tiyay ma sin Maryam. Way mahinang niya. Ang pahiyuyo sin Jibril alaihi salam. Long sin ulama, hiyuyup sin Jibril hangin, di magpagpawaran sin Maryam mahagot simud palam sin pangandangan niya. Long sin ulama, simud, inamuk riwayat simud, lingaring hamin, ang sabiya, bang pamakay mahaba, long sleeve, at tawakan uno-uno na pamakay malaggo. Simud din hangin ding ha, amin ini buktunin. Long sin kewa ng ulama, simud long nyaring ha, amin, baba tako ini simud bin hangin deng ha badju. Amin biya kuan si collar lang simbasa. Ang pasim pa lang sintian niya. Na, minig ng Jibril alaihissalam. Ubus nendakan sin Allah ta'ala Jibril alaihissalam. Wa kana amran maqtiya.
Iban yung parakala, nagjatuh. Nagjatuh mayan. Habiyat din nagjatuh. Langsing Allah Ta'ala, fahamalathu, fantabadat bihi makanan qasiyya. Lang yan na burusin Maryam. Amuinin pagyanon sing Christian, but in Maryam alayha salam, nakaanak in anak niya Tuhan, so katwairun ama, dahil nga wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang panilaian in anak hi Maryam Tuhan, in ama niya totasin langit. Sa di nila iyanun hi Maryam asawa sin Tuhan. Subhanallah. Ta'ala Allahu ma'yakuluna uluang kabira. Iyanun nila Nabi Isa anak sin Tuhan, gimo di nga pangandangan sin Maryam, sa in Maryam di nila iyanun asawa sin Tuhan. Sarang yanun nila asawa sin Tuhan, Mama Mary. Yung sin bahasa. Sadi, abo kon siya asawa sin Tuhan. Piyalaway sa jaling haruun kaniya in anak sin Tuhan. Hinalang ko bunal ko. May ta piyalaway ruun kaniya nyanan anak. Ubusi siya nag-anak, bukon siya ina. Alang niya bukon. Long sin bagay ko Christian lang niya bukon. Piyalaway sa jaling kaniya. Nalang ko, kalau rakuman mga panghati niyo. Sa lang ko di kaunong sinakal na mo. Mayin tao sayo, di lang ko kaunong sinakal ni Amen biha. Sa nari kamu mablame, sabnay, in kamu yan, liyaong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaong sin Allah subhanahu wa ta'ala, fahamalathu, fantabadat bihi makanan qasiyya. Nalang yan naburus din Maryam. Naburusin Maryam, normal pagburusin babay, halom sin siyam bulan. Halom sin siyam bulan. Doon mayan 5 gwintian sin Maryam, halom pangandangan niya, in anak niya, amunin Isa alaihi salam, doon pa isab si halom sin bilik-bilik ni Hamasjid sin Zakaria, miyabot mayan in waktu na sin amin sakit sin tiyan niya pag-aanak na fa'aja'aha al-maqadu ila jid'in nakhla. Miyaboy na Maryam minig ding halom sin kawan miyad tulimayo. Mayta, karena si makit na tiyan na bang niya tanaman gumawa na yung bata-bata. Miniding hangkaw man nila superi kakitaan sintawin pag-anak bang biyaddiin, nakaraganin Maryam alaiha salam sambil nakahundong siya pahambuk amin tampat aun hati niya bang makato mareha mga inihalom panghianong mga punhulma. Doon mayan in baba ibang sakitan tiyan bukun saan hat sa jalimingkud at tawar kumulang. Sa makaulin maparingding atau makaulin pa ununo pun kahit pa magsapos intiyan. Maryam alaihi salam, miyamanaw mayan siya bihan pa limayo ding kauman nila, mat di kakitaan, di mabistuin siya anak-anak, di mabistuin siya burus, nakaulin siya pa puun hulma. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah, qalat, ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Nakana namin Maryam sin pagkana naman sin mga kawaihan magsakit intiyan karna aunluon bata-bata. Nakaulin siya pun kahuy hulma. Long sin Maryam, ya Allah, bang dia ini sakit kaya na naman kulongnya marupa kumiatay na. Subhanallah. Karya sali magsakit intiyan sin babay sab sin tagaluni sabang tagalun bata-bata. Amo pa kay sab di magsakit intiyan bang tagalun bata-bata misanin mayroon luon magsakit da. Biyainin kaya na naman si Maryam alaihi salam. Doon mayan imuulin siya na wayron na dapat gumawa na yung bata-bata, tahan siya nagpaligid pababa. Sinamin puun hulma. Nagpaligid mayan siya, fanadaha min tahtiha. Ang pagimo na yung bata-bata bihan, iugus niya na gimo na yung bata-bata. Pagbuwa sin bata-bata, haayat ini, in mga sahabat, magbabasa sin Quran, aun habassahan nila, inyariha Quran na to ini langya fanadaha min tahtiha. Fanadaha min tahtiha. Aun deng mga sahabat magbasa fanadaha man tahtaha. In makna niya nabidda. Kita mo? In Quran subhanallah. In Quran baris din mapinda makna. Fanadaha min tahtiha. In makna niya ampas siya longnya. Pas na nakanak long niya tiyawag siya at tinaon suara gimwa deng hasikahan niya ring ha babaan niya deng hasikahan niya aun suara gimwa
Yattuin in basahan fanadaha min tahtiha. Ang penbasahan panadaha man tahtaha in makna niya. Tiyawag siya law niya sinhisyo in hasikahan niya. Hati niya bata-bata. Bang hasikahan niya law singkewan in magtatafsir. Law niya in nagsalimpak kanya iban nagpaanak kanya Jibril alayhi salam. La. Di kalakyan sin Jibril magsalimpak iban sin magpaanak. Mula-mula malaikat bukun naman indakan sin Allah Ta'ala kani. Iwan in babae makajari mag-anak in babae misan wayrong panday. Gumawa in bata-bata. Hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy na nagjatukan Maryam alayhi salam. Nalaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qissa si Maryam fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Law sin suara gimwa dengha sikahan niya, hababaan niya, suara sin bata-bata, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Law niya ayaw kau masusa. Aminin gimwa suara. Ayaw kau law niya masusa, ayaw kau law niya mahanggaw, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Asal dalaw niya hinangan da kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasikahan mo ini, amoin tubig mag-anod siya maglaroy. In maksud, aunda tubig, sibo da tubig buwal-buwal, tubig anod, basta tubig. In pagyan di sariya, tubig siya mag-anod. Unuhon, mula-mula inumon sin Maryam, iban hipaghugas niya sin anak niya, iban hipagsutsi niya sin baran niya. Nalong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab in babae pag-ubos mag-anak manglupay-pay. Malawain kusog. Sabsin mayta, amuin, bakas siya hati niya, hapagpagangan, nausal nin kusog niya, nagdarasin anak niya, sambil gimo, pagwa, narain kusog. Nang lupay-payin Maryam, alayhi salam. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Maryam, pagga wayrun luon sintian mo, wayrun atin niya, ini kusog mo, makaon mo, long niya jugjuga sadya lang yung puun hulma. Oy, puun hulma jugjugon, sinan sipak lima niya, misan pen 25 niya, di da majugjug sa puun hulma. Testing nakakunop, ini jugjug sin puunan lahing. In puun lahing, iba sin puun hulma, sibo in kusog sin gamot. Aun puun hulma hula Arab, biya day sab layug. Biya day sab layug kuan lahing. Intaas niya. Biya to day sabing gamot nin in kamdus. Hati ipajugjug. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangi naman way sabab. Hipahinang nadyan sabab kan Maryam, hudyo ka sadya lang yan, punhul ma yan, tusakit alay kirutaban janiya. Gumo ay maulog dayan lang yung matanak damon kayo in mga bunga hulma, amin yan patuod matanak biyandeng ha, tangkup niya, tinya fresh. Long sin bahasa. Bukum biya si Magda tong marikato hulmaon niya to natutumi ng kakilo. Aun 2 kilo, untong 1 kilo. Aun niya to isablong niya misan isabi mga inihati niya sulakan, siya kuulos na siya matukas. In rutab, amin iyang patuod pusuon niya on. Matambok-tambok siya, malunok bang mo pitsin mo kumain bigi. Makadari mo supaon mga tu ang pamuwiya. Ini di sa ba kumakayan biya sin unod marang. In lunok, sa away na naglayo. Amin makadari mo siya kuanon dya sin simod mo gumain amin bigi. Amoy na nagdatukan Maryam. In mangi para sa handain di. Ubos niya jugdug nangulog may ni mga bunga hulma maun kaniya long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maryam fakuli washrabi wa qarri ayna. Liya Maryam kaunkaw sin bunga hulma iban inum ko sin tubig piabustak wasikan. Iban long niya patunungan na in mata mo yan. Ayaw na ko magmasusa. Ayaw na ko magtangis puas ng parakala. In bata yan, hinangun na mo. Tanda kakawasahan na mo ipakita habang sa manusia. Iban lang hinangun na pamintangan kanya. Long sin Allah Ta'ala ya Maryam tumtum ka. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Lalu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Maryam tumtum kau.
Apabila kaulong niya mo'y napakauman mo, aun hikapaglanggal mo, hambuk manusia ataw isisyo na, iya na inni nadartu lirrahmani sawma. Ina ko nakatungga ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, ri ako mamungat hambuk bisara unun. Asubun kau ya Maryam sintaw may tayan hisyon den kahaw nube, ayaw ko magbisara ya Maryam. Fanan ukallima al-yawma insiya, baytay ri ako ruma magbisara hambuk manusia misan pa isyo. Miyanaw na Maryam minoy. Laong simba sanggalis naka-recover mayan siya. Sinkusog niya, nakakaon, nakahugas, nakasutsi, nakakatan. Ang paniapyuto sin anak niya, himalihali sila rin dito ha, Baitul Lahmi pagyanon. Amin pagyanon sin English Bethlehem. Deng ha word in Bethlehem, kiyawa deng habang sa Yahuda, Jews Bethlehem. In Beth, deng ha kalimat ba sa Arab, Bait. Lehem, in lehem, laham, masin laham. Amin, ini mga unod siyumbay, in maksud delito kambing. Pag ubus niya nag-anak, hababa puun sin hulma, ubus niya hiugasan ng anak niya, ang panapiutos, biyotang niya ha, amin, bay, kambing bat, di kayo kahagutan. Ubus niya nagparayaw sin parasahan niya, sin anak niya, ang pasyaminoy, pagkauman nila. Amo na inin mangi parasahan. Mayta. Maryam budyang pilihan, lingkatan. Wala nagpakakita usog. Amo rin nagbusin Jibril alayhi salam, iban sin amaun, Zakaria. Wairun ba na? Yan tawirun day sab amin hati niya, maraniya mag-text bang mga katubihaw. Waira sab narani mga nagpalaway sulat bang mga sulat at tawakan kuling bang mga kuling sa mga cellphone ni sinsaman. Maryam alayhas salam, ubos niya hamasjid mo ipabay sin hajat, magbalik pamasjid sambil palimasag. Uy, nakita usog, mayroon connection, may kata, mo rin amaw ni Masin Jibril. Ubos na buros, ubos nag-anak, uy na malaggusan fit na hula. Malaggo fit na hula. Naburos nag-anak, sinwayron ba na? Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Allahu Akbar. Minuhi na in Maryam, lungkoy na iwan sin, nagdara si Lindo ramdam susa, kiingatan niya pagdatong niya pa, kauman maglikob mo in taong kauman ka niya, mga subo mag turun-turun atawakan hati niya, nag-aagad katan, naglunang panon. Kakitaan deng hamalayo, uy na himarim, nagdara bata deng hauno. Unian nangadap atau kan nag-anak. Ana subhanallah. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Di matong natudlong Maryam pa kauman niya diaranin bata-bata. Nah, natipun na manusia nangatud-ngatud ka niya, piyagbaak na siya. Longsin mga tao ka niya. Qalu, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Longsin taong kauman niya nagjatu. Miyaw na nalikub bu'mon kanikatan piaglipunguran ni Maryam, ya Maryam. Wallahi nagdakaw kabiasan mari palomsin kauman ta. Ya Maryamin, ikaw yan babae pilihan. Amin, agun-agun na mo nakausumbahon sin pagkasanitya mo ha pag-agama. Sa babae marayaw ko malisin katan sakali. Minig sadya kawang kasasaat, wala na mo nakaukita riha kauman. Harap pa kauman atawakan param hulangan at nakapakain. Usmuy ka mari nagdara na ko bata-bata. Ya Maryam, nagdara ka pa kauman tay ni kabiasan. Ya Maryam, ya ukhta Harun. Ya kaulong niya tay mangudi Harun. Ya Maryam, ya kau tay mangudi Harun. Maka na abu kimra asawin. Buku ni sabsaan long niya kita namin ama mo long niya taumangi. Hasupaya makasupo ko kani simbihan. Wa makanat ummuki baghiya. Buku day sabihin na mo long niya babae. Amin tabi ada kumanyan babae, tabi ada kumanyan babae puta. Amin makasupo ko kani sim maghinang ko simbihan. Ya Maryam, makanat abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. In Maryam alaihi salam katan nen bisara sin tau kan yang makato agun-agun na siya kakalun di para babae. Nahipo na siya namin bisara mapangkal iban sin pamungmung.
iban sin amin pangudyo-udyo, iban na sin tuhuma, iban na sin katan. Maryam, wayron nagbisara. In Maryam, piasaran ito katan naita. Tum niya na sadyan baita sin Allah Ta'ala kaniya Maryam. Tum kau bang aun hipagbaak mo hambuk mano siya atawa hisyusyu na baita iri ako to dumagbisara kanimisan pauno. Long sin Allah Ta'ala kaniya Maryam, ayaw komisar. Sa bata-bata yan yung pabisaraha. Habiyat to nimbisara sin tao kauman kaniya in Maryam himundong nadjari mo hong di mungog si mga kabtangan katan. Naubos mayanin tao katan, nangudyo-ngudyo, iban nanuhuma, iban sin katan. Paghundong si Misra ang pasya imyan. Faasyarat ilay. Faasyarat ilay. Ang paniyatiyudlo im bata-bata. Mga kato, ay no nabakura habisara, yari bata-bata, daan yung magbisara. Na, ang panentaw ko, mandiw ka lang sinamin, ini style niya. Tiyudlo niya na sadyan, anak niya pabisara, ang pasambungon kanila. Uy nalong sin mga tao, rupang-dupang ko ya Maryam. Kalu, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ya Maryam, biyad din hikarana mo magbisara pa bata-bata, bang buko ni ka mamungat. Ay, tapamungat mo yung bata-bata yan. Yan ini siya sa pupo mo. Siya sa pupo mo yung bata-bata, di ikaw misara, sinikon ina. Us, pabisara mo bata-bata, yan pa biyugsak. Yan pa piyaganak, bisin makabisara bata-bata, simbihan ya Maryam. Na, mu'jizat. Mu'jizat panagnaan sin Nabiyallah Isa sin insyaha kabtangan nini bukun Tuhan. Bukun anak sin Allah ya jamaah. Bukun Tuhan ya Christian. Si Nabiyallah Isa si Propeta Jesus hindi siya isang Diyos at hindi anak ng Diyos kailanman. Hindi Diyos at hindi anak ng Diyos. Pakinggan nyo kung anong sinabi ni Propeta Jesus. Mismo sa kanyang bungangang sinabi niya ang katagang ito na sinabi ni Propeta Jesus. Dito sa chapter Maryam, sa surah Maryam tinatawag. Sabi ni Propeta Jesus, longsin Nabi Isa alayhi salam, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عيسى عليه السلام siyabot sin Isa alayhi salam hakag tangan niya wala man si mambong hiina niya sin panuhuma sin tao kaniya iban sin uno-unin susualan sin tao kan Maryam long sin Maryam dahani magbisara anak ko. Long sin Maryam faasyarat ilay way namisara sa tiyudlo ni anak si mambungin bata-bata. Piyabisara sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat sin Nabi Allah Isa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing hamanga bata-bata piyabisara sin Allah subhanahu wa ta'ala hatu upat bata-bata hambuk na in Nabi Allah Isa. Long sin Nabi Allah Isa qala inni abdullah kita. Long sin Allah ta'ala kisah ni surah ini mismin Nabi Allah Isa imyan long sin Nabi Allah Isa inni abdullah in aku longnya ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala atani al-kitab
Iban long niya, dihilan niya aku kitab, amunin Bible, Injil. Ang simba sa Arab. Wa ja'alani nabiyyan. Serta hinangun niya aku long niya nabi. Wala imianin Nabi Allah Isa, hinangun niya aku anak. Tuwin jawab niya ayat panagnan. Kabtangan si Nabi Allah Isa, kala, inni Abdullah. Long si Nabi Allah Isa, in aku long niya ipon sin Allah. Wa atani al-kitab, hikaruan ibandihilan niya kulong niya kitab, karena yaw dendunin risala, in message sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipasampay. Hikatuni wa ja'alani nabiyan, iban hinangun ako sin Allah ta'ala nabi, magpasampay sinunin dakan sin Allah ta'ala. Kita mo? Long sin Nabi Allah Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Damikyan, hinangun ako sin Allah subhanahu wa ta'ala maha barakat, pakatan manusia, may taong mujizat niya. Unim, may ta siya maha barakat, pasal ang mujizat niya. Maka pabuhi siya patay. Maka pauli siya tauna sakit. Iban sin katan, mga sapik mapabuntol niya. Maka pakita siya taubuta. Iban maka pauli siya sakit, amin, sakit ha, ini skin, atau akan amin mga kulap, iban sin mga ununa. Iban sin mag-aun mujizat deal sin Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Isa. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Iban hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Nabi Isa, iban lang hinangun niya ako lang ya maha barakat, hauno-huno ko tampat ikabutang. Sarta, wayasiyatan ako, riyaat ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsambahayang kaniya. Iban sin magtunay zakat kaniya. Madumtu hayyan, lugay kulong niya buhi. Wabarran, iban lang niya hinangun ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbabakti biwalidati. Di sumulang hamaas niya. Hinangun ako lang niya sin Allah ta'ala magbabakti. Magtataat, magkakahakad kan inaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Iwan wala ako lang niya, di ako hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala tao. Amin mangan niya ya, tao hati niya. Amin maisog atawakan. Amin tao ini nagdarasin kawa sa karna mangan niya ya, iwan wala di ako hinangun sin Allah ta'ala tao mangi. Long sin Nabi Allah Isa, wassalamu alayya yawma wulid. Long sin Nabi Allah Isa, kasalamatan ka ku haadlaw ka panganak ka ku ini sa bukon December 25. Kasalamatan ka kulong ya waktu kapag anak ka ku hiinak ku ini. Wala siyabot sin Quran in December 25, wala day sab siyabot sin Bible in December 25, labi-labi in the Old Testament, wala siyabot sin Taurat in December 25. Wayron deng ha mga prophet, sin Allah, deng ha mga kanabiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala nanagbuti sin kapag bata Nabi Allah Isa in December 25. La, abadan. Wala yan siyabot. Sa mismin Nabi Allah Isa iyan niya, wassalamu alayya yawma wulid. Wala yan nasabot sin history bang kano piyag anak in Nabi Allah Isa. Walaupun in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala day sab nasabot malingkan labi pahangibo tahon in Nabi Allah Isa. In Nabi Allah Isa inut niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Agun magunum nga 100 tahun na. Inut niya ang pagimo in Nabi Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan saja in Nabi sallallahu alaihi wasallam yang palabi hangibu tahun nalawa deng katu. Wayroon da hadith nasabbut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaanu siya piyag anak. Wayroon day sab suy-suy sin mga sahabat, iban sin mga amaon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amuin nakasakop bangka no siya pag-anak, wala pa'y sabsiyabot. Sa in kita niyo katan, amuin nangako. Iban sin halom sin pamandu sin kaibanan kataw temang huran kaguruhan bat in Rabiul Awwal, bulan Rabiul Awwal. Iban sinhang putag dua kasubangan sarta adlaw isnin bahasain kapag bata Hanabi sallallahu alaihi wasallam. Amuinin iurul nila tarikh, amuinin iurul nila suy-suy history.
In kasabunalan niya baita sin ulama, wayroon hadith, wayroon history na mayta, history authentic. Sahih. In ka'nu piyagbata in Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rabiul Awwal, iban sin hang butag dua kasubangan adlaw isnin duunin kamatay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot. Sabaing kamatay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyag nin agama Islam, ubus nin Quran ini maug, kiyasaku pansin katan mahadjana sahabat, ka'nu nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampain ka'nu piyagbata in Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon nasabot pasal bukun pa zaman Islam. Wala patimurun in Quran. Iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala panahinang Rasul hawaktu siya piyag anak sabdi siya makabaita. Wala day sab nakabaita in amaun niya hi Abu Talib kanu siya piyag bata. Wala day sab nakabaita hi ina ni Amina bang kanu siya piyag bata wayron nasabot. Bangsad din mga tauyan. Iabutan sin mga sahabat hi ina niya maray makabaita kanu ni piyag anakin Rasulullah. Damikyan hi Abu Talib misan pa nakasakop wala day sab nasuy-suy. Sin Abu Talib bang kanu piyag bata. Hamzah amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ding ha mga nasyahid kalasahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala day sab nakasabbut kanu kaya pagbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kiingatan sin kita ni piyag celebrate na to Mauludun Nabi, amu yan in waktu sin kawapat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana qawl rajih as sahih. Habis sara amu in correct habay ta sin mga ulama sirah, iban sin ulama hadith. Iban sin mga mufassirun magtatafsir. Wayroon kiyabay ta kaano piyagbata in Nabi sa in piyag amuin piyag celebrate na to Mauludin Nabi, amu yan in adlaw, iban sin zaman bulan, kano nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu paisab, in Nabiyullah Isa, in aun makabaita, kano piyag bata, iban uno bulan, iban uno petsa, biasin hati niya bita si makaparian sin Christian in December 25, birthday sin Nabiyullah Isa. La. In siyabot sin Quran hanabi Allah Isa misan pen mga Israel Bani Israel la tafsir wayroon ini nakasabot. In siyabot sin Nabi Allah Isa wassalamu alayya yawma wulid. Kasalamatan lang yaka ko hawak tu ako piyag anak. Iban kasalamatan day sab ka ko hawak tu ako mapatay yawma wulid wa yawma amut. Ako no ako mapatay wa yawma ub'athu hayya. Iban sin ko no ako lang hipara sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik. Amin buhiun niya ako magbalik. Kasalamatan ka kung katan pakaradyaan niya. Kita. In kabtangan sin Nabi Allah Isa, kasalamatan kanya hawakto kapag anak. Kasalamatan kanya way makapuhinga kanya hawakto siya mapatay. Iban kuno siya bangunon sin Allah ta'ala magbalik. Kasalamatan katan. Mayta. In hinang sin mga Christian. Kan Nabi Allah Isa nabinsana. Naguyod. Long sinsyamal nalalas. Sambil kya paguan dugo. Sambil biag daplusan sin amin mahait masakit. Hatay kud niya. Miabot pa pia pagtanggung sin kahoy rakula bahasa. Krus. Sambil miabot pa darajat liansang paisab siya krus, miabot pa darajat niyatay patud siya. Hakawin sanaan biyad to. In Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot niya ka to in qissa sin Nabi Allah Isa hasuray ni sarta kabtangan mismo sin Nabi Allah Isa imian wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Kasalamatan lang niya ka ko hawak to ko piyaganak hiina ko. Iban salamat day sa bang ako mapatay in wayroon day sa makapuhinga ako damit yan imbangon ako magbalik at tawa impaturunon sin Allah ta Nabi Allah Isa ring atasin langit magbalik salamat kata.
way makapuhinga. Nalong sinabi la Isa, habiainin kahalan ko, salamat katan. Natarasanggang ingkatan, sin mga Yahud, nangudyo-ngudyo kan ina niya, hi Maryam. Natarasanggang ingkatan, sin nanuhuma kan Maryam. Mayta, uy na. Ingkatan sin pangudyo-ngudyo na to, panuhuma. Di mamisa ng ina, sakali namisa rin bata-bata. Sin waktu ya undi pa makawisa rin bata-bata, yan papiaganak adlawan. Nakawisa malago pa karong mujizat magkainu-inuhan yan. Miyatay in story. Miyatay in panuhuma. Nalawa na taktak in katan sin amin abaka sin katan marugal kan Maryam. Iban sin pamilya hi Maryam, iban sin kan Nabil Isa. Mayta. Sabab bata-bata makainu-inu. Ang munin jimawab sin pangasubo na to. Na laung sin Allah Ta'ala dhalika Isa ibn Maryam. Amunayan laung niya hi Isa ibn Maryam. Amunayan laung niya hi Isa anak hi Maryam. Qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun. Kabtangan kasabunalan daing sin unin tuhuman nila kan Maryam iban sin bata-bata yan. Laung sin Allah Ta'ala ma kana lillahi ayattakhidha min waladin subhanah. Bunal tudlongin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala siya himinang anak, wala siya kimawa hinangun ni anak way. Sarabing kabtangan sin Nabil Isa imyan inni Abdullah. In aku ipon sin Allah Ta'ala. Dihilan niya ako kitab iban hinang niya ako nabi. Hinang niya ako nabi. Yan in pagyanon sin Isa ibn Maryam sakali mayta iya Christian. Mayta iya Christian hinang niyo hi Isa ibn Maryam anak sin Tuhan. Sin mismo hi Isa ibn Maryam imyan bukun siya anak sin Tuhan in siya ipon. Banyaga slave of Allah. Slave sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Ta'ala dhalika Isa ibn Maryam. Amunayan long niya Isa ibn Maryam. Qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun. Bisara kasabunalan imbiyong at sin bata-bata yan hi Isa. Kaniyo o kamu mga nanuhumakan ina niya. Maka na lillahi an yattakhidha min waladin. Subhanah. Bukundeng ha mga amin mapatut pa Allah Subhanahu wa Ta'ala huminang siya, kumawa siya bata-bata hinangun ni anak. Palabayon niya patud ha pangandangan sin manu siya malummi. Lumabay patud ha paglalawin najis malummi. Ubus iyan mo Tuhan atau anak sin Tuhan. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Long sin Allah telah subhanallah. Maksud si maha tinggin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bat malainkan in Allah Subhanahu wa Ta'ala idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bat malainkan in Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila siya mabaya magpajatuh hambuk parakala maluhay tud kanya imyan kun. Imana sin kun aun kau fayakun na maaun siya magtuy. Pagyan sin Allah Ta'ala aun kau kun, aun kau. Fayakun, na maaun siya magtuy. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Long sin Nabil Isa imyan, wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Bot malainkanin Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, iwan Tuhan sin kamu. Fa'budu. Pagtagipon kamu kaniya, hadha siratun mustaqim. Amunan in sa aindan sa buntul-buntul. Isa ibn Maryam, mga kapatid naming mga Kristiyano, kung nakikinig kayo sa sinasabi namin, nais po namin ipahiwatig sa inyo kung anong mensahe ni Propeta Jesus dito sa nabanggit sa Quran at sa chapter ni Maria sa verses 29. Sabi ni Propeta Jesus, hindi siya Diyos. Sabi ni Propeta Jesus, "Qala inni Abdullah." Sabi ni Propeta Jesus, ako kanya ay isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang alipin ng Allah, isang alipin ng Diyos, isang alipin ni Jehovah, kung sa saksi ni Jehovah. Sabi ni Propeta Jesus, ako ay isang alipin ng Allah ng Allah. At binigyan niya ako ng isang book, at yun ay Biblia. Bible, kumbaga. Waja'alani nabiyan, at ginawa niya akong isang propeta. Tingnan nyo.
Ginawa niya akong isang propeta, hindi ginawa niya akong isang anak ng Diyos o anak niya. No, hindi. Sabi ni Propeta Jesus, ako kanya ay isang alipin ng Allah at binigyan niya ako ng libro, book, Biblia. At ginawa niya akong isang propeta. At maging sa ganun pa man, ginawa niya rin akong mahalagang tao sa sangkatauhan. May baraka tinatawag. May miracle. Na yung miracle ng Propeta Jesus ay alam nating lahat. Nakakabuhay siya ng patay. At nakakagamot siya ng mga taong may sakit. At nakakapakita siya ng mga taong hindi nakakita ng mga bulag. At kung ano pa mang nakita nating mga mirakulo mula kay Propeta Jesus na tinatawag niyong Jesus Christ. Sabi niya, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. At ako kanya ay ginawa niya akong isang mahalagang tao at may mirakulo kung saan man ako'y mapadpad. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. At ako'y inutusan ng Allah na magsamba sa Kanya. Sa Kanya, ha? Hindi naman sinabi ni Propeta Jesus na ako'y inutusan niya na sambahin ang aking sarili. Hindi. Ang sinabi niya ay, ako'y inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin siya. Kung sino? Ang Allah. Inutusan niya ako kanyang magsamba sa Kanya at inutusan niya rin akong magbigay ng kawanggawa, zakat. Sa tagal na aking pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Wabarran biwalidati. At ako kanya ay susunod at magbigay galang sa aking mama, sa kanyang mama, sa aking ina, sabi ni Propeta Jesus. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, at hindi ako ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala isang masamang tao tungo sa aking ina. Wassalamu alayya yawma wulid. At maging kaligtas-ligtas kanya. Sabi ng Propeta Jesus, kaligtas-ligtas sa araw ng kapanganak sa akin ng aking ina. Hindi naman sinabi ni Propeta Jesus sa Biblia at saka sa Quran at saka sa Old Testament na kaligtas-ligtas sa araw ng kapanganak sa akin ng aking ina sa December 25. No, hindi. Hindi binanggit ni Propeta Jesus kailanman sa Biblia ang December 25 ay ang araw ng kanyang kapanganakan. No, hindi. Maging sa Torah, maging sa Zabur, hindi sinabi ni Propeta Jesus dyan, lalong-lalo na sa Quran. Sabi ng Propeta Jesus dito sa Quran, sa kanyang talata, sabi ng Propeta Jesus, wassalamu alayya yawma wulid. Sabi niya, kaligtas-ligtas sa araw ng kapanganakan sa akin ng aking ina, sa kapanak ng aking ina sa akin, at sa araw din ng kung kailan ako mamamatay. Ligtas pa rin yun. Eh bakit sa pananampalatang Kristiyano na nabugbog si Jesu Kristo? Kumbaga nadakip, nabugbog, at kung ano pang ginawa sa kanya, at naging duguan ng kanyang katawan, at pinaghahampas na kung anong masasakit na bagay at matitigas na bagay, hanggat sa nilagyan pa siya ng dito sa ulo, tapos duguan ng kanyang kamay. At maging sa ganun pa man, ang nangyari pa sa kanya ay inutusan pa siya magpasan ng pinakamabigat na kahoy. At doon pa siya pinako sa kahoy na sa krus na tinatawag sa wikang Tagalog. No, hindi nararapat sa isang Diyos at hindi katangian ng isang Diyos ang maging isang alipin ng Allah. No, hindi. Propeta Jesus at hindi sa Diyos. Kung Diyos man siya, bakit hindi niya niligtas ang kanyang sarili? Dahil ba sa rason na siya magliligtas ng mga kasalanan ng mga tao? No, hindi. Hindi nararapat at saka hindi katanggap-tanggap ng matinong pag-iisip ang ganyan. Tingnan mo dito sa sinabi ni Propeta Jesus sa Quran. Ito ang talata ni Propeta Jesus, sabi niya, wassalamu alayya yawma wulid. Kaligtas-ligtas kanya sa araw ng kapanganakan sa akin. At kaligtas-ligtas din sa araw na kung kailan ako mamamatay. At ganoon din kaligtas-ligtas kanya sa araw ng aking pagbalik. Kasi babalik si Jesucristo. O kaya sa araw ng kung kailan siya bubuhayin ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan din siya mamamatay. Kasi hindi patay ang Jesucristo. Bagkos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang inangat sa taas ng langit at nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Propeta Jesus sa ikalawang palapag ng langit na siya buhay, hindi pa namatay. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bababa na ang Propeta Jesus dito sa mundong ibabaw at maging ma-fight niya si
si Dajjal na tinatawag, Cyclops sa wikang English. Dito sa karugtong ng mga verses dito sa chapter ni Maryam, sabi ni Propeta Jesus, kaligtas sa araw ng kapanganak sa kanya at sa kung kailan siya mamamatay, ganun din sa kung kailan siya bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalika Isa ibn Maryam." At iyon kanya ang talata, salita, binigkas ni Hesus Kristo na anak ni Maria. Qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun. Sabi niya, katotohanan ang lahat ng sinabi ni Hesus Kristo. Kasi bakit? Bata pa lang si Hesus Kristo. Sa sinapupunan pa lang. Kumbaga sa dala-dala pa lang ng kanyang ina si Hesus Kristo. Na isa sa mga batang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mirakulo para makapagsalita upang mawala ang lahat ng mga salita ng mga taong binagsak nila o kaya kung anong sinasabi ng mga Hudyo kay Maria na siya ay Magdalena o kaya babaeng walang halaga, kumbaga nakipagtalik sa kung sino-sinong lalaki hanggat sa nabuntis. No, hindi. Upang mawala ang lahat ng salita na iyon, si Propeta Jesus mismo ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para mag-answer o kaya para sasagot dito sa mga kung anong katanungan ng mga tao kay Maria. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun kanya si Propeta Jesus na anak ni Maria. Katotohanan ang lahat ng kanyang talata at ang lahat ng kanyang mga sinabi sa mga taong nagtanong kay Maria at upang mawala ang kanilang mga kuro-kuro kaya ang kanilang mga masasamang pag-iisip para kay Maria. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana lillahi ayattakhidha waladan subhanahu min waladin subhanahu." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala kumuha ng isang bata na upang ampunin o kaya sasabihin niya na anak niya ang batang yaon, anak ng Diyos. Paano maging anak ng Diyos si Propeta Jesus? At paano maging may anak ang Diyos? Siya Diyos tapos maging may anak siyang tao? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhana, ang Allah ay mahabagi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagi sa lahat. Idha qada amran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung may gusto man siyang ilikha na sa isa sa mga nilalang, sa isa sa mga kanyang nilalang, sabi niya, simple lang ang lahat. At madali ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin niya lang kun. Sasabihin niya lang na sige, maging meron ka kanya. Tapos meron ka agad na mangyaring meron ka agad ang kung anong utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Propeta Jesus dito sa kahuli-huling talata, sinabi ni Propeta Jesus, sabi ni Propeta Jesus, "Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu." Sabi ni Propeta Jesus, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay aking Diyos. At ang inyong Diyos din na naglikha sa inyo. Fa'budu. Manampalataya kayo sa Kanya at magsamba kayo sa Kanya. Hindi sa akin. Hindi sinabi ni Propeta Jesus, "Wa inna Allah ana fa'buduni." No. Hindi sinabi ni Propeta Jesus, ang Allah ay ako at sambahin niyo ako. No, hindi. Ang sinabi ni Propeta Jesus dito, "Wa inna Allah rabbi wa rabbukum." At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang aking Diyos at ang Diyos niyo. Ang naglikha sa akin at naglikha sa inyo. Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang aking sinasamba at sambahin niyo rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hada siratun mustaqim. At yan ang daang matuwid. At yan ang pinakamatuwid na daan. Hindi naman daang matuwid na tulad dito sa atin na may isang grupo na mga politika, ang daang matuwid. Pero ang sinasabi dito ay ang tuwid na landas. Ang tuwid na landas, ang siyang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa dalamit, tumakamasan kalasahan, pagmapan yung translate ko dyan to papahasa kakausgaw sa nabasa Tagalog. Subsin, situation biyaw nagjato, yari kita yung habi ay ni pakaradyan, as supaya masawa kanila isab, unin siyabot sinabila Isa riha, lamsin Quran, iba na supaya masawa katutan yung damikyan, in nabila Isa, siya mismin imyan, in amin bukun siya, anak sin Allah Ta'ala at malingkan, ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakali amunin
nalawng yung mga Christian ini ba simiyakad kanila. Amin nahal in siya piag anak ka December 25 us na anak sin Tuhan hinang siyumba sin mga tao ini. In Allah subhanahu wa ta'ala siya sabot niya katutan niyo, Allahu ahad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ang sin Allah, kung Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Misan kuri na makna niya tumatarang katutan niyo. Dengan dalam niya to maray nakahaba inhilalawon sin kami. Mamaid kami halapal kasila sa matun kaniyo salam doa. Pakatan katutay manghuran dimurungdong sin amuin programa sin kita na Hanidal Islam. Ako sin hula sin Philippine ini labay maray live ini stream internet iban sin isipin makasakop atin ya ri na makaabot sin live ini misan na kuman na YouTube in lecture sin kami salam dua ritun kaniyo na damikyan isabin din di alam sin Philippines salam dua kaniyo katan di na ako makapahaba sin lalongan labi-labi salam dua pakamaasan na makalasahan in dimurungdong harum ini hauno pinibayan in katotay mo rin ini kalasan na rin nakanganan ng bukang buok. Iban sin kamaasan haun-haun na pinibayan, labi-labi maas na mo kalasan baliwasan masya Allah. Salam dua rito kani, iban sin dito abay lower insya Allah bang man murah-murahan. Salam dua iban salamat in kaburuan sin kitinukatan haun-haun fit na jumatu hakauman iban hangan sin ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.